δεν κουράσουμε περισσότερο. Dice non voglio stancarvi più. Εγώ τα καλωσορίζω. Vi accolgo, Τους εύχομαι να έχουν πολλή υγεία, πολλή δύναμη faccio gli auguri di salute, και κάθε forza πρόοδο στη ζωή τους. e di progresso nella vostra vita. Και αυτό βέβαια τιμά ιδιαίτερως εσάς Questo που vale τα per noi. φέρνετε στις εκκλησίες και στα μοναστήρια. Είναι κάτι που θα μείνει στην ψυχή τους. Dice il fatto, Ό,τι δρόμο και ακολουθήσουν στην πορεία της ζωή τους, στη ζωή τους. il fatto di portarli, si rivolta a noi insegnanti anche, portarli in chiese e monasteri, dice, sarà qualcosa che sicuramente rimarrà nella loro vita. Έτσι, τώρα θα έρθει σε λίγο πατήρ Αθηναγόρας. Ναι. Έρχεται. Volevo fare, volete, me l'ha detto, capirò che sì. Volete fare qualche domanda, ragazzi? Le traduce Antonio, non preoccupate. No, abbiamo... Le facciate Prego. Gli attimilati ελληνικά. Γιατί είμαι Ελληνίδα. Perché dice sono greca. Συγγνώμη, δεν έμαθα πολύ τα Ιταλικά γιατί είμαι μεγάλη, δεν είμαι μικρή. Dice non ho imparato bene l'italiano perché sono greca. Come mai hai deciso di venire qua dalla Grecia? Gli state dopo di Milano. Γιατί ήρθα, σωστή ερώτηση σε αυτή. Giusta domanda. Διαβάζοντας τα συναξάρια των Αγίων, Leggendo le vite dei santi, οι περισσότεροι Άγιοι με τα μαρτύρια τα περάσανε εδώ στη Ρώμη. dice, leggendo la vita dei santi, si trova che i maggiori santi martiri, in qualche modo, sono passati per Roma. Και από μικρό παιδί, E da quando ero piccola, που άρχισα να πηγαίνω στην εκκλησία και να καταλαβαίνω διαβάζοντας τους βίους των Αγίων, αγάπησα πάρα πολύ την Ιταλία. da quando ero piccola, che ho cominciato a frequentare la chiesa, a leggere la vita dei santi, e leggendo di questi santi che venivano anche martirizzati a Roma, ho cominciato ad amare l'Italia. Για μένα προσωπικά είναι η χώρα των μαρτύρων. Per me personalmente l'Italia è terra di martiri. Που ήταν και επιθυμείο να πάω στις κατακόμβες της Ρώμης όπου και πήγα όταν ήρθα εδώ. Ed era desiderosa sempre di andare a vedere le catacombe di Roma e poi ci sono anche stata. Και έτσι διάλεξα αυτόν τον τόπο E per questo ho scelto questo luogo. που είμαστε πολύ ήσυχοι E siamo in una zona molto tranquilla και έχουμε περισσότερη ώρα για προσευχή και για άσκηση. e abbiamo dunque anche più tempo, essendo più tranquilli, più tempo per l'ascesi e per la preghiera. Γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς τα μοναστήρια έχουν πάρα πολύ προσκύνημα. Perché dice i monasteri nell'Adia invece hanno molti pellegrini e quindi anche le monache devono dedicarsi, vuole dire questo, all'accoglienza dei pellegrini e c'è meno tempo per la preghiera. Και ήμουν κοντά στον τόπο μου που ήμουνα, όλοι με ξέρανε. Εδώ δεν με ξέρει κανείς και έτσι έχουμε. E dice poi nel monastero in Grecia ero vicino al mio paese, tutti mi conoscevano, invece qua non mi conosce nessuno, quindi va meglio così. Εντάξει. Γιατί ακριβώς εδώ γνώριζα τον τόπο του πατέρα Αθηναγόρα. lei conosceva il padre Atenagora che lo vedremo, ma lei ha Ήταν domandato δική του σκέψη του πατρός Αθηναγόρα να δημιουργηθεί αυτό το μοναστήρι. ed era pensiero, idea del padre Atenagora che lo vedremo di creare qua questo monastero. Εντάξει. Λοιπόν, καλή πρόοδο εύχομαι. Dice buon progresso. Altre domande, ragazzi? Abbiamo un ragazzo qui in ortodosso, Tiso Romania. Μάλιστα. Gabriele, vieni a salutare. Dai, sì. Vieni a salutare. Είναι από την Ρουμανία. Είσαι καλά. Dai, un bacio. Ξέρω ότι δεν ξέρω ελληνικά. Lo so che volete, ma sai che... Η αγάπη βέβαια είναι η ίδια για όλα τα παιδιά, είτε είναι ορθόδοξη είτε δεν είναι E ορθόδοξη. dice l'amore e l'affetto è per tutti, dice, al di là che siano ortodossi o non ortodossi.